Nkethi cha mwanya mureithiri wa Miro TV nkatho cha mwanya nontu boko thura kurumira nteto cha Miro TV gankogwate ugeni kiri nteto chietu uria kuri thaa mugwanja chiongwa ni ukambita kathure wa mburugu. Tukiambiria na nteto chietu ni gutwika kuri na gia gukenera nyuma ya akariba Igembe North kumba kuthirwa bagichokirwa ng'ombe magana jathatu ja mirongo inana na imwe ene thirikari kiri family chombere kuthura igita ng'ombe cio kumania na wamba bwandethia bakiaria ikarikari ritongeretwo ni mubunge wa Igembe North Julius Itumo augite mwito ni jo gutigira karibaba bakumba kuthura bagitetherwa na njira ya gukira uturo bwao na nkuruki kubachokaniria kumania na wenyangia buria bakurukirire na wamba bobo nikagita karibaba na babachoketia nkatho thirikari bakiuga njira jika batetheria mono kirego kirio uturo bwao okagitani ukauna mubunge wa ure wari mubunge wa Igembe North Joseph Ntweriwaki enoritie karikari umbe kuthura rikithithikana njira ya uma akioria omukari wonthe okethirwa kirenkerwa ng'ombe ici kuringana na rekodi iria yandikini maabitha mabolisi mukiri wa Nkonja ni wothuranirite ni mupango yo restocking kana yura yosokire ng'ombe antu baiyero ng'ombe cio nterese Igembe North mupango yo thithikite nterese Ndumuru amwe na mea aram mupango yo yoranjirie ntuku yoro ng'ombe iyanara 74 ikiano yoro na ntuku ya rwari ng'ombe 27 ciomba kwithia cicokirwa karibara baiyero ng'ombe mupango yutongoretwe ni mubunge wa Nteri Julius Itumu araberirite ng'ombe ingi kathumba kenda ciomba kwithira ikiano cokirwa karibaba nterese Igembe North na baraba iyero ng'ombe sion ni maitha. Siku ya leo tumekuja na ng'ombe 207 hapa Mea Primary School. Hii ni mradi ya serikali ya kukompensate wale watu ambao walibiwa ng'ombe kuanzia mwaka 2023 mpaka huu mwaka wa 2026. Kwa ujumla tunatarajia Igembe North tupate ng'ombe 600. Leo ni siku yetu ya pili. Chana mheshimiwa MP wetu aliweza kupeana ng'ombe 175 kule chini Ndumuru ambaye ilichukuliwa na watu wetu wa Igembe North. Tunakuja. Hakuna haja ya kung'ang'ana. Kama unajua kwamba wewe leo utapata, kesho zingine zinakuja na tutahakikisha kwamba umekuwa compensated. Nimepewa hili jukumu na mheshimiwa mbunge wetu ili niweze kusimamia hii siku ya leo sababu naturenda mtu one afueni ketha ng'ombe ciaku iciathite 10 mwanja kinya wona ng'ombe imwe loite sawa na turenda ng'ombe iyo kila mtu buonga umiete imukinyile rware twina ng'ombe 207 kana ng'ombe manele na mwanja na cicio twiyete kwa yariko au rware icio nthe ciyete ng'ombe ntiari na barabara arethi bacieta winners so ng'ombe itu gakomba kuimenyera tomba ucokia urethi bwae wetu azi ng'ombe nciari na nyi ng'ombe iwati itarete kuraya iketho ina njau kana te kaitene kau na wari mubunge wa Nteri Igembe North no Joseph Ntweriwaki ende na wite nivo ya mbango yoyo kwamba kwithira yukipwithora kubatire na yukathiatira mitaratara no mtu wende ora waithukirwo ni maitha na kuiyirwo ng'ombe ciawe na abati kwithira icokerwa ndio nya ng'ombe mwe buonka mtu ayura ng'ombe aita endelethie ng'ombe kiri kunankira mtu umwe ng'ombe 5 ng'ombe 10 ng'ombe 15 ndivyo mwezi akiwa nontu mtu umwe thakira ng'ombe yu na kwiva batona kintu it is not fair minya ura waiyire ng'ombe nyingi no bona ari na nyingi ura wiyi nyemwe ikakomboze guryo acoke muturire oyo so kukwenda kintu gitawa equity rangwita equity ko ni nyora wina tunini na buri tocokerwa kendo mbocoke muturoke kawaida ni njire mwe ko ni nya kwina intention ya thirikari na ibo ntonkwira antu betu let us look at bila twina bio kaitene kau na bwakariba kunzuku na baraba iwatirite ng'ombe cio ndini bacokete nkatho bakiuga thai bakomba kwithia baicokio rithi Nteri Igembe North thirikari yombete tuthikiria nontu tukaria antu ba Igembe North itumbete kwa tukibambana na wamba muno na ng'ombe kuiwa sana lakini ni pongezi sana thirikari nontu ikumba kukompensate arithi ba Igembe North bakwa ng'ombe saidi wen mana tanda tu ikomba kunenkerwa arithi
na katwe nontu boboa na ipongezi ke government na nyake mheshimiwa Tinjai nontu ba kuchumeria tekabolo nontu ba kawaida muntu kuchumia mwankona ngombicho nekete na chiajirwa antu bake nontu ba twara ngombe turanda ba nini ne ciacio eta lakini uto ajiri no tona matumeni to ajikura renge boyaro toito sokere nkatho pia mheshimiwa taitumu nontu ba twa weregero tokona renge no ya tomba kura ngombe ya tomba nya kurithia na muthie kiria kariba mwena barani ya Tori Begembe Central ni batirimite ng'ombe ini ciarithi Begembe North untu bolotelete mubunge wao Begembe Central ndankele wa karitha bakimuri kinya we nombe kwithira na ukirie metho nombe kubauriria ume kinya babare wa ng'ombe cio ira cigirwe ni maitha bucietira cionthe na beto barathangi muno batu twekile ati tulwela ciana uluri batu kumatu mukulukia batu Begembe Central tutekulwelwa tutena turera o baba Begembe North bakurirwa cio bakariwa nde ya antwa nde thani antu Begembe North bakwairwo ng'ombe ngauri mheshimiwa wetu ndani kile nyinyi na atwire ingi na ta na rasimiwa bangi boita bature ng'ombe ura ba o mheshimiwa o Begembe North ya ura ng'ombe hii nke report ya Meru TV Begembe North mbeta mukiri onkonja kongena ku igotwika yuthi korona kinya koroni borito gutumira njira ya kuithania mbeche njira moya ya kubokeria utoro na kubakaria bobo ni borito ni bamwe batongeria bakiboria gutumira kambuni cha gwika igena irio SACCOS na kambuni cha onjorithia kenda kuithania mbeche chao irikabatetheria kubokeria kiuchumi magana 3 jara bugwitwo ntuko imbize it is very hard kujona antu baba mbeca ciao mbuga installment yao kabagetero mweri jwathira utuga kwarakisha utare anaru utare aruju na ingwetikia mantu jara ukuona bukinga tone antu bara bwa mikopo ijo jo tuma bu involve in drugs nonto ntukwira wetere waka you will find a comfort either ikunywa nchobi kana kunywa bangi youth nonto ba ibo backbone nde ya nduguru yetu youth please mbeche nyo ono tena mbeche nyingi nyikathi chiringi kana limwe eka kire account ya Capital Sacco nonto mbeche ile tezo ikiriki mbere ikambirio ciarana kire ayuthi beto tulibera tuli na product nyingi ra tukweja na Capital Sacco kwambiria kinya kweja na bikibiki kwambiria nya ku save inya chiringi imwe kwamba kuona ku save chiringi imwe jaka guti karugendo lakini ukasave chiringi igana rimwe mwaka jomwe nukwitha wina ngiri ciaku 36 mantu neja thirikari sako yetu ya Capital Sacco irungamiri ni rwangi rwa thirikari rwetawa SASRA kana Sacco Societies Regulatory Authority kwa mantu jonde jara tuthithagia ndene ya Capital Sacco jonde ijethaira jarungamiri kana jategeri ithirikari ni kuhakikisha itugwitira amemba betu ngugi iria ibui kuringana na moroto jura bari na juu bakiambiria gikundi gia Sacco wega bwa guseva ni kenda rojo kana rira ugethera muntu mukuru umba kurira kiwethera wiseva gitaria wari umwithi kwa ukiria na baetu na youth bande itukubera onto akujiunga na mantu jara jatiagirite turibwira buje Capital Sacco na Capital Sacco ikabutethereria kire mantu jonde gena kone gotweka gikundi kia kiontoire kumaja county ya Meru nikichebanirite na manto jegene na kiusiasa bakiregana na emenero ria kwirwa gikundi gikene chitonithite kire usiasa bakiaria kire mochamanio barani ya bangania na CEO wa gikundi giki kinywa augete ngwataniro ije itizitanirite kire gutigera ontoire bwa Meru na kureta mwe itura ria Meru nikagita nkurukia ritie ugani bekethro barina mochamanio jogo kongwera Meru nontoire bwa Meru ntereche Nairobi akionia atongeria bonde baria bakethro baketu watogeni akire mochamanio jo kwethro bakiariria mantu jikine nontoire bwa Meru na kintu kirage kureta mwe itura ria Meru na bakethro bakiariria mantu jikine na kisiasa mutugi wa Kiambi katwire nkuruki mwini wetu twina cultural festival twitite kuraunchi cultural festival ya Meru tushemani na ala twinde antu bara be Nairobi diaspora bonde baretiana bao kenda bomba kustandi mantu ja garu mantu ja nchuku ndia twekaire into
mantu ja ntiri ula ciaura mushabaci mantu ja nainchu igiempene mantu ja eria rinchengerione na mantu jegie Kimiru nontu ijo tukwenda gucokia Kimiru gitu oja uria twathoma tu cukuru nikenda tumba witana generation Kimiru gitu gitikaure. Ile kazi kubwa tuko naye pale ni ya kuleta Wameru pamoja, tuimbe nyimbo za Kimeru, tusikie zile hadithi za Wameru, tusikie mashauri ya Wameru, na kutoka hapo viongozi wetu wale ambao wamealikwa na wale wanakuja kutusikiza, au ndio tutaweza kuwa pamoja nao tukisherekea. Kikundi gietu kia Meru Cultural Center tiga siasa batwe to support government of the day na itu to support government agenda kwa batwe tureomba kuona tu siasa ene ngugi yetu ijara thirikari national yauga thirikari county yauga ijo tu implementa kwau antu baraba kuringa siasa na untere bakiuga gikundi kite genuine igikundi kite sasawa batwe tu registered tuina baruga tu register kuma 2019 na ituri nyuaga every financial year na batwe tuirigare registered na tu protected ni sheria inyethira ona tutikwaria antu bagera tu mantu mitandaone batu tutiringa siasa tu atwikiraira nontu batu gikundi gietu constitution yetu iriuga guti siasa ikethirwa igikundine no rio kareta siasa gatumweberaia wanja itare kinyu ochonya kirugama agitwira uragaye kwandiririe rugendo yagitwira uragaye kwandiririe rugendo. Muchujo mwejo wa Kaniru na Kaberia kuma ntura ya Kithio tigania eni baidi ni nyomba aria intobia biete bya mongana jote kumenyekana tuko ya Jumamosi kuringana na kariba itura rio bara bedro bakiringa thimo nyumba ya monki nyomba yuko gwata monki bugete gutege intobethero baketethia irio ngochiana tito cha miunda na kinyama huku na intobinge bya pata bakiugani biombere kudro kera monkine juu nyarana ndiro mbari aure kirithidikare atongeria baona kinyanto endi wega kuigwa bagitonyerana kugeria kutetheria family ji nyumba yetu ni awatire monki oro kute muntu arare ao iturare twe wikia maromba na kwa pasta oro iro thimo ciaringirwe turaerwa nyumba eguya kou ende bokia kwa elia nyumba ne yete kathira uteke ntu tutina ke tutena inyanguo twina na ba skuru nya mauku ya yere ciondo ibya yere ika inya to changirwa imauku to kuromba inya torerwa mwana ona bya wetabyo teria nonto kinyanguo yete nguo ni yete cionthe kila kitu ikiyete kinya bya kuria to kurumwe ne atori batu tutena kinyanguo ekorita kou ende batu ka to kuromba antu ba wendi bonene bwa Murungu itukuromba utethio na kinya bobu ikwa nkoro cienu iringethetwe gututethia kenda kinyana baba skuru pateke kuremo skuru kou ende kinya kiraro kina thina turere kinya nthi tutirone inya bya kuibwekira batu ni utethio tukuromba ende thene icia nende nontu ndi na kinya kana kanini kou ende utino inya mbomba ukira mbetochwa kinya muwate yo ntuko. Response irario chibonari kirio kinyarene nje na ringire DC thimo lakini mwanka thayo tengare kinya account twarikia kuona ni antu ba ndipo boya batu atire koria monkio so itukuromba county yukumere ndekendera monkio ketha yo ira monkio karikia kwatanja bakaomba kuthiatira na bakona njera ikumba kora monki no ntonje utekinya ngare account twarikia kuona ni antu ba ndipo boya barere batuwatia monki yura yoko ne nyota la kire atori to itukuromba county yomba tutethia nikenda tukomba chokanithia njairenje atwe turariarire muno ntukuye waro tutirare ya ekuru bakanisa bonde turatu itakori berendi muthe turi ekuru twinthe ona mwekuru muchiyo na mwakana nethe nwatirare kuo batu tuwe mikinduri turaringirwa thimu tora monki yo atire nyumba ni reke kwende nyokilania kwa atori
toichiomia biti ya rwero tukiona ekainya twatethia tukia batu monki wankanira na nyumba nire bia kila kitu kaneru na kaberia utekintu kitiginya kimwa kuma ite kuma kintu kia kumamira kuma nguo no ira bekirite ende batu tukaiya tori kana nchore kana ntuba kanisa itokuwa thirikari yone bura yombeki otethia njae kende nyabona kuria batena kumama batene nyangwe wekera batene nyakintu kia kuria batena kinya chuburia kila kitu bionde byairire nyumba kwito kuromba antu bawe ndipo bwega na antu bara bombikia wikwa kiao bombo tutetheria kirwembu turatura tureja ku tuikinya wakaberia turethera monki oyurire nja kurairie bro muntu kinya omombikia uguma nyumba eu atethia kinya kintu ontu ikuraingi baptera ari kui bara bawe ta kwa pasta kou tukuromba antu bena wendi bwega baombe kuya bugenda tukaomba otethia kaberia Kiri nteto chetu nkatho cha mwanyani ontubo kuthura kurumira nteto cha Meru TV itana mbere na kututegera tukethira tugikuretera mibango ingi kathumba igutigira gwa murithirio Meru TV okumba kwithira ugikenera yakwarito kambita kathure wa mburugu ngakwendera kagita gakega.